Poštovanje svima. Dobrodošli na kanal Nepoznata Srbija. U današnjem radu predstavljamo vam most na Drini u Višegradu. Mehmet Paša Sokolović, veliki vezir koji je, kao srpski dečak, Bajica Sokolović odveden u Janičare. Godine 1571. naređuje da se u Višegradu, na reci Drini, napravi most kome nema ravna. Glavni arhitekta izgradnje mosta bio je Mimar Sinan, najpoznatiji graditelj tog vremena. Gradnja mosta završena je 1577. godine. Na jednoj od kamenih ploča, na sredini mosta, između ostalog je zapisano: izrada mu je bila tako lepa, da onaj koga vidi, misli da je zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka. Gradnja je trajala od 1571. do 1577. godine, a prelepa građevina ima 11 lukova, sa blagim usponom prema sredini i silaznom rampom na levoj obali. Iznad lukova, dužinom mosta proteže se profilisani venac, iznad koga je ograda mosta. Ukupna dužina je 179,44 metra, dok je visina nad normalnim vodostajem reke 15,40 metara. Širina kolovoza na mostu je 6 metara. Most je građen od kamena, sedre koji je dovezen iz Majdana kod Višegradske banje. Iznad 6. stuba sa obe strane nalaze se proširenje. Sa desne strane je kameni zid u koji su ugrađene dve ploče sa natpisom. Gornji stariji natpis je ispisan između 1571. i 1572. godine, a donji između 1577. i 1578. godine. Na sredini mosta je izgrađena sofa, a predviđena je za odmor putnika prolaznika, a preko puta sofe je ugrađena kamena ploča na kojoj su na arapskom pismu pisani stihovi pesnika Nihadija o tvorcu ove čuvene građevine. Kada je velika poplava 1896. godine uništila veći deo Višegrada, Ćuprija je pokazala svu svoju snagu i ostala skoro neoštećena, iako je Drina dostigla rekordni nivo preplavivši čitav most.